Kanal Eksplozija vam predstavlja. Evo u čijem društvu su bili Dejan i David na Zanzibaru. Dejan i David Dragojević uživali su neko vreme na Zanzibaru. Dejan je uspeo da se skloni iz Srbije nakon svih nagađanja koje kolaju o navodnoj simpatiji između Aleksandra i Zvezdana. Ipak izgleda da ni Dejan ne sedi skrštenih ruku. Dejan Dragojević je po mnogima nakon turbulentnog razvoda od Dalile zaslužio da pronađe pravu ljubav i devojku koja će sa njim da gradi budućnost. Kako mediji pišu, braća Dragojević ni sama nisu na moru. Kako se nezvanično piše, oni su tamo u društvu dve novosadske lepotice. Naime, jedna od njih je Davida tagovala na Instagram storiju koju je on podelio i na taj način odala braću. Obe devojke su lepe i avanturističkog duha i već dugo vremena rade kao turistički vodiči na Zanzibaru, gde dočekuju naše turiste. Navodno se braća Dragojevići ne odvajaju od njih. Da li je na pomolu nova romansa, ostaje da saznamo. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.